Thobela. Sejatlhapi a se sa borena nne. E nyaka gore o tlhalosetša batho dilo tša sejatlhapi. O kgonthišiše gore ba kwešišene ba kwešiša gabotse. A gone problemo. Ke fela ke fa di-motivation kua le kua. Tšatši le lengwe ke kgahlane le lekgarebe le lengwe. Aowa lekgarebe leo a le ne bothata. Le no ba le bothata bo tee fela. A ne mašeleng. Ntse ke mo hlalosetša dilo ke mmotša ka di-shares, ke mmotša gore no o ka dia passive income. Ke mmotša gore a ka dia passive income a se kwešiše nne. Yo le ka gore o bohlale a kgona mpotšiša straight a re abuti Mavitjo, passive income ke eng? Nna ka re no passive income ile a e lapiše nne. Passive income ke tšhalete o e diang robetše. A o se o la rao a gone bothata go kwele ile o se ka tšwela pele. Shapo a gone bothata. Maloba after kgwedi ke mmotšitše tabe. Ke kwa monno mongwe a bolela gore o mmone di-internet xvideos.com a di etša thobalano. Ka mo founela ka pejana gore a di tloše. Ke mo founela ka pela gore a di tloše. Ka re gane o dia sewe a rawa go mompoditše botse. Wa re passive income ke mašeleng a re lo re a dia re robetše jalo ka dia thobalano. So bakoni re tlhalosa dilo tša sejatlhapi a re making sure gore ba re kwešiša mošate.